Ngizothi cha ngisho le mpahla leyo ukuthi ena ngithi ukuze abantu uma bethi ena abantu uma bethi uNkulunkulu uyafuna uJesu ukuthi abuye mase uJesu ethini uJesu akakafuni nokubuya ngenxa yokuthi ufuna bonke abantu bagcine bekhona. So into ayenzayo yena uvesana veza izandla ethi baba ngabafela. So ngesikhathi ngibona lela social leliyana khona le phathi lefika uma sizophela lokhu lilanda abantu liya-attack-wa nalo lithi social one more lifuna ukulanda ukusindisa one more soul. So nami lento ngase ngayibheka ngayithatha njengoJesu ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi uJesu abuye but inkinga uJesu lokhu ethi ucela ukulanda one more lokho ebabuyisa kanjalo abantu ile ndlela le ivangeli ukuthi lize spread ngakhona the more li-spread-eka ivangeli ila senza umsebenzi kaJesu ukuthi ube lula ukuthi asheshe abuye. Yabo ngithi iyazwakala. Ayazwakala mfowethu, yazwakala.